Aibema Sifa mi falaka be wadda wirdume Sifa mi falaka goto ta wirnube Benande wadda ko woni tun sendata Wano hondu sapporta arafu ndo tawnata Kono wala tanaki kodung hadi fale lato Ino wadi wape onjali da yeso ma Tuma dirtu dado wo be wonta yaibe ma Sifa be mi falaka be wadda wirdume Sifa be mi falaka goto ta wirnube Benande wadda ko woni tun sendata Wano hondu sapporta arafu ndo tawnata Oriya fanelan wana min ko aibebe Kobe fala no konne hari kobe wadduwe Kono wala tanaki kodum hadi mi jolato Kono wala tanaki kodum hadi fale lato Ino wadi wape onjali da yeso ma Tuma dirtu dado wo be wonta yaibe ma Sifa be mi falaka be wadda wirdume Sifa be mi falaka goto ta wirnube Benande wadda ko woni tun sendata Wano hondu sapporta arafu ndo tawnata Voilà, assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur fo wonɓe darde Jama TV. Haray mi salmini on mi hiwrike on mo kala ka inde mum e yettore mum e mo kala ka jooɗi fewndo o sayi ɗo e hiɗon andi lendije ɗen fof ɗe mari émission inteɗo laaɓa e poy. Donc hande noon hiɗon andi laaɓa e poy ɗen ɗowa wadde ça fait deux lendi ni en waɗali émission simi fayi yafo ɗon simi fayali 3 lendi en waɗali émission laaɓa e poy. Donc allah hulan ɗo noon neno ndien hande yen waɗu émission mon on hay si tawi invité ɓen respectali ko men haldi kon mais en waɗa émission o e tout temps joni invité heɓaki en waɗay émission men laaɓa e poy par ce que thème ji no wodi ko yewte surtout ma fewndo ko concerne actualité guinéenɓe ɓen kon ɗo e Sénégal e nder adunal lan fowde. Donc haray tigi on ko salmingo jama on weltano on andina on hande kadi mi ari e mum miɗo faala mi yaka mo kala mi salmina ɗum jungo goto mais hiɗon andi fodore nden ino waɗa kono ko bindi ɗin daginta comme on dit haray ko fodore nden ande si tawi balaya waɗu goɗɗum ko Allah hulan no wata ha jande haray jama fop en salmini ɗum na o mawo salminenira e men ɓen e babira e men ɓen e bappira e men ɓen e kawra e men e patira e men e gore e men ɓen e kala mono ɗawro ma en tout cas no andi télévision Jama TV no wodi kala andoro kadi émission e laaɓa e poy no wodi. Donc hara en innen kala nangaɗo soka yo Allah ɗo yaltimore cam moƴƴere e kala mo Allah tegi ko sattidal e hoore mum yo Allah ɗo ittu nawnuɓe fola dikkinaɓe ɓe alaɓe yalla okkorɓe marɓe yalla ɓeydanɓe okkora no falɗen wawi fottude wonen hunde wotere lagine kadi ka men moƴƴa ɓurta kadi moƴƴude. Acca hal noon tem men on e jonda numéro téléphone on direct parce que ko enen auditeur ɓen hande woni goldude e surtout ma e partout adunalla on koɓe faalaɓe men noddude avant tout d'abord si ɗum falame nodde on waɗa on télécharge application ka Play Store mon so naati ka Play Store o yeton application Jama TV on télécharge mo waɗon ka téléphone mon wawon men noddude wawon kadi darde e programme Jama TV on fop kadi ka nder téléphone hara kala ka wonɗon so ka bureau ji mon wonɗon so ka puusuje mon café si tawi ka boutique aji mon kala mo télé on hewta ka mum ɗawa ɗum ɗo si tawi noon kadi ko réseau man ko réseau ji ɗin kadi woni poɗuɗa
télé câble télé ma ɗi darata ɗin sa daari sa recherche Jama TV ayi ɓe sallahu lan no jaɓi woɓɓe no nanga canal 88 woɓɓe nana 75 woɓɓe 11 woɓɓe 59 donc ça dépend ga yiwɗa télé on wo donc anda ko Jama TV won ɗon haray sa yillogo on tun anday donc si feƴƴi ɗon haray ɗon andi tout temps hiɗen mari hande noon ɗe mari tem molnaɗo manɗa hoorema en tout cas en yaada e makko e auditeur ɓen fof e auditrice ɓen yaade e mum fi honɗum e neɓata hara e haalaji bosi fuɗɗi ko yalde nder sare Sénégal ɓay noon ɗin haalaji fuɗɗi ko yalde nder sare Sénégal ha ɓe duɗɗi la communauté guinéen surtout ma ene fulɓe ɓen c'est pour cela que mi inni hande hiɗe mari yewtere entre men par ce que nde yewtere mo kano nandira hakkille ɗen kadi hara nandirali ɓernde hara ƴettali ɓernde o nandira hakkille ɗen pourquoi hande wata wonde ɗo tata goɗɗo minimise en tawe ɗen kadi ka minimisete ɗon c'est impossible il faut que calcule en ɗin piiji ɗon fi on ɗum woni goɗɗo ɓe minimise en ha ɓe gayna hara kadi ɗen tawa e ka minimise hoore men ko par ce que ko angal respectugol hoore mum angal andugol ko honɗum waɗata si loi jonnama inna kañum waɗata ko loi wi kon koko falla ko watta c'est impossible donc honɗum woni yewde on ɗum ko fiɓe ɓe boutiqueɓe yaafo ɗon ko fiɓe ɓe boutiqueɓe wonde e yewde hande à 100% parce que boutique ɓen ɓe exagéri piiji buyi surtout ma enen ɓurɓe marɓe boutique Dakar ɗo e Sénégal partout surtout ma ene wimami manam enen Guinéen surtout ma leñol pullo Fuutangol hiɗen jogui boutique aji ɗen jogui magasin ji grossiste ɗen mari piiji fof kono en fuɗɗike dépasse de limité on et de trop par ce que mi tawama 3 boutique ko ferma 2 jours boutique aji no fermi déjà fodon 2 jours boutique aji no fermi pourquoi boutique aji no fermi a ñakkugol respectugol ko l'état on wi ɗoyti kon parce que mi goɗɗo ari sodugol boisson ka e boutique boisson mo jaray kon 350 o yeyimo kon 400 francs ɗum ɗon feƴƴi 3x jaray ɗo je ne sais pas si ko 500 jarayno joni noon ari ha 600 francs ɗoyta kadi ha inna 550 si me trompe pas mais ha joni on a konni yegol 600 francs oya ari toujours ko kamɓe woni contrôle de boutique aji ɗi donc ɓe yeehi o signali ɓe yaɓere ɓe cokki on boutique ɗon par ce que manqueude ɓe manam kanko o respecta loi o la même chose kadi boutique goɗɗo ɓe waɗi affaire o min mi tombi e mum juste mais en même temps la wolande jooma boutique jon o wi kanko ko soodi kon mi wolata déjà ko ɗum on no wolde ɓayno ami feno par ce que ɓay tum mi wowli pulal min nimo grand respect tun kamɓe wi kon négocier maɓɓe ha ɓeɗo wo grand yaw jokka haaju ma min mi haajaka e ɗum min komi ɓe na kamɓe yeeyi naka c'est à dire na kamɓe yeeyimo ka woni sodude kon kanko kono sodiri noon o ko fali forcé ɓawo yoɓɓay place on o waɗa ni e ni c'est à dire mon porte quoi haalaji ɗo no de peut être mo heɗiti darde émission on par ce que mi wolannomo min nimo daara ko watta kon na non kono ɓani mi yaw mi yeehi mi jokka haaju an alors que ɓe tampilimo il fayi que o itta 100 000 francs non 75 000 joni noon ɗum ɗon ay tiɗin ɗon e hoore ko palla force tarif mo ɓe wima on ay tawi pourquoi c'est pas bon en tout cas wattane ñila donc ara komi tori jama on boutique ɓen en personne d'abord on nani vidéo ji circule ɗo wondema enen e naati ka pays maɓɓe ɗo a baaɗi on a faami ɗum ɗon par ce que on yi vidéo ɗum ɗon feƴƴi donc ɓe inni ɓe ɗoyti prix ɗum ɗo commandres ɓe ɗoyti prix ji ɗin pourquoi enen wiyen non donc andi ko ɓuri hulɓinade kon kadi ayi woɓɓe no suuɗi sukkar ɗon d'abord fewno ɗo sukkar no mari proɗe ɓuyno mari problème sukkar fewno ɗo par ce que ɓe suuɗi sukkar on ɓe haɓɓiti ɓay tum ɓe sooduno lawka seeri innama yo ɗoyte ko so ɓe joɗɗinno kadi ha ñande wiya yo ɓeyde o walla ha ñande ɓeyda o si ɓe yeeya sukkar maɓɓe on si tawi noon continama tum ɗoytegol tum si continama ɗoytegol tum donc an a devient ara perdant kadi de plus donc pour le moment yeeyu ko Allah ɗum ɗon ko ɗon Allah foduma ko ɗon Allah haaji ko ɗon Allah heɓuɗa ko ɗum ɗo heɓuɗa sa heɓi 10 francs wakkilo andita a heɓuno 20 francs hanki sa heɓi 15 francs andi to hecci hanki a heɓno 30 ou 40 francs sa heɓi 1000 francs andi to hecci hanki a heɓno 2000 francs walla 2500 alors que ñande wawata welde mais pourquoi enen ha joni si piiji ɗi waɗi hiɗen sikkude donc
kono woni ɗe noggo noon haray kamɓe ka kono ɓe fara e wonu est ce que ɗen andi à 100% ko enen e maɓɓe wondi non ça peut pas être wawata wonde ko leggal ɓooyi e ndiyam wo wontata noora on c'est la vérité est ce que on faami donc mais hande ko joɗɗen ɗo andana goɗɗo no wina non vraiment bon min ko ni e ni ñande yewtama fiɓe sonnaɓe men yalta ɓe jemma waɗa mon porte quoi wattu jipuji ɗen ɗawrema ça marche pas donc ɗum ɗon fof yewta par ce que réunion ji waɗama e mum partenaire nalla on réunion ji waɗama surtout ma ka moyen guine ka conseil et tout ça mesure no ƴettede pour que honno waweten sensibiliser la communauté sensibiliser communauté men on wawen yadde mabɓe normal hara ɓe désordali de trop alamo bona kono noon ko feññilɗo bonki on kon wiyete no boni acca 78 116 82 38 78 116 82 38 kala falaɗo participe de émission on haray hande ko fiɗum ɗon ɗen on tem ɗon ɗen yewde par ce que ɗon andi en tout cas no imani monsieur Sellu président Sellu ara mi salminima ka label jam hiya kanko e tijbi flow salminen kadi ɓe boutique ɓen vraiment wattane hila kam woni wolde kon e wattuno hila ono wonɓe arde mon ɓen kadi par ce que no gasa ñande goo tawata na kam woni wolde kon ɓe darde ɓe wola o yi émission ji ɗi partout ko ɓoni wadde kon pour men enen ata golle wondema e respecta loi maɓɓe on par ce que no désordre en natira ka maɓɓe no fadira ɗen donc naten joni ɓe yimmoɗo disposition hara mo Allah identifiya ka anda ala garantie tu peux pas rester a wata wonde ka pays maɓɓe ɗum ɗon foppuno ko calcul go kadi analyse parce que sincèrement parler désordre c'est trop nano enen tu wadi mais ko enen jibila voilà ko enen jibila il faut que calculer kadi ko ɗum wonde wadde ko 78 116 82 38 ko ɗum woni numéro téléphone émission on ɗon andi souvent ñande en aray ka labba e poyi par ce que ko e laɓɓin poste voilà kala falaɗo participe de émission on no wawi arde ka émission par ce que ɗon andi tigi tigi on jama fondade jama TV woni ka réseaux sociaux salminen ɓe Côte d'Ivoire le monsieur Sow neɗɗo nane mo Côte d'Ivoire en salminimo salminen monsieur Cran Alpha depuis Colobane salminama Grand Moussa Bela depuis Grand Dakar andintineɓe le 3 décembre anniversaire long hara hay goto yeggitali kanko e Aissatou ɓeygu makko kadi ɓe salminama salminen kadi wano balde ri 25 salminama pare jong salminen monsieur Salif Conté lo pare groto kanko ɗo salminama moƴƴa salminen kadi noon kanko Grand Kaba depuis Grand Yoff salminen balde depuis Grand Yoff ka pare minuma pareɓe ɓen ko grand quelqu'un tumi ngal digue bela suɓi waɗi paren donc janggo si Allah jaaɓi on to yaa e Grand Yoff ka balde les boss voilà si feƴƴi ɗon aren salminen kadi wano mare jong wano mare ɓe ɓende wano Basim Bari depuis Medina o salminama lo mare groto ɗo gandi le premier marin groto salminen Sira Bari mon ɗawroma kan kadi fewndo ko préparé kon go masallahu tabarakallah e salmini moƴƴa ka marenɓe kan kadi salminen Souleymane Bari le vice président SB Vision G Parcelle e sera ɓen kadiaɗo pita ka Jo Diallo nene l'anniversaire long ɗon andi nene anniversaire long ko sere Jo Diallo on toɗɗe noon signé kanko madame walla mademoiselle madame Jo Diallo kanko woni hoore sere on Mariama Mboyri salminama kan kadi vraiment wiyete Binta Diawne le vice président de Sere Jo Diallo vice président on kan kadi salminama salminen bose mono mari nene o ɗon andi baba no wodi komboni baba on ko président Manar Bari Bantignel le président de l'alliance de la sous-région ɗo e Sénégal le président chargé de organisation de haut conseil 78 116 82 38 salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on jarama ɗon e jam on jarama alhamdulillah hiɗo make hono ɗo noddame honto make Mamadou Lamarana Diallo Mali joɗiɗo ɗo e Wakam Mamadou Lamarana Diallo Mali Wakam oui ko boutique e joguiɗa Mamadou Lamarana non wona boutique e jogui kono no way kadi siko boutique mi jogui par ce que ko livraison pem mi woni wadde Mamadou Lamarana ko honɗum komi yewɗo temmo adɗen hande on nam honno sensibilisirten ɓe boutiquier ay ko enen jibila wawen jokkude loi mo ɓe tawi mo tawɗen o nam programme no wona hollirede no min par ce que ka téléphone ɗo min darde mi alani ni ka suudu mais programme on no waɗɗi fof ko honno mi wajoto boutiquier on
parce que le premier de chose si boutique memama ka sare ɗo haray ko ɗum wiyete sarde memama parce que sa ndaari luwaye kan wonɓe ka nder galleji ɓen ko kamɓe boutique on associé sa ndaari boutique ko yaltinta par jour a taway no ɗuuɗi ha mais si état wowli waɗi hunde wona nokku ngotu ɓe waɗi ko e nder letandide territoire ɓe waɗi haray ko wawɗa wadde o ko wawɗa wonde o no wonirɗa o respecte ko ɓe wi ko wota mbujjoy bonnane wono 30 000 walla 25 000 walla 75 000 waɗi ko wiɗon ko par ce que si ɓe wi prix mo ɓe wi on ata ko ɓe ɗuyti ko 75 a taway ko ɓe waɗi programme on fof ko ɓe ɗuyti programme ji ɗin ko fayda ko 13 marchandise ɓe ɗuyti e nder on 13 marchandise an ko soɗɗa kon si a jogitike ɗum ɗon e nder un mois a tawa e gasi on tuma si ko an andi si a sooditay e si a soodidata kono pour toujours so a yeeyi ko ɓe wi kon wona e leydi ma orɗa ɗum ɗon antata taw soral taw ɗum ɗon si a sorali ɗum ɗon a wawata soñƴeɗude hay goto andi tay hande ko ñalande feƴƴinitande vraiment si hande ɗum ɗo waɗi janggo ɗum ɗo hara yiwi hanki koye covid-19 iruɗen vraiment ɗum ɗon ko adna Allah on fof yi ɗum ɗon wallahi hande kadi ko ɗum ɗo fewndi yimɓe ɓen kadi jogito ɗum ɗon hara hay goto tampodirali hay e goto d'accord ko ɓay noon namin tu wolta kadi faala wolde ɗo ko haray no wodi faalaɓe wolde haray tigi tigi en hokke hoɓɓe goo kadi o ɓeyta min on siko choix an on o yeta o wi ko boutique e fof no doit respectude ɗum ɗon nam merci Mamadou Lamarana c'est important parce que yiɗa andi hande ko sarti o ko sarti enen ko en arɓe tun ɗaɓɓere kono noon kadi ko en arɓe wurugol ka leydi maɓɓe mbayti arsike on ko ɗo taw woni par ce que si ari ɗaɓɓere ko an tun ceɗake Mamadou Lamarana arata ɗaɓɓugol sa heeɓi yaha natta kam o mais si a ari a biro ɓeygu ma ari a jibini ɓiɓɓe ɗo a ɗaɓɓaniɓe kaydiji a wi nena mi wayriɓe yiide mi faala yoɓe ar biro ma ari a wi ndara babe ngan no wuri si mi addi biro mi yakki babe ngan ɓe seytinayi mi addi babe ngan aray hande kadi na ɗaɓɓere wonɗo a ari gurdam ka maɓɓe ara ari de gurdam ka donc si l'état o wi modi waɗiren ni pour te ni wona en fo haysi ko enen ɓe sibili ɓay ko enen ɓuuri ɗuɗude e mum mais enen aɓɓe respect gol kaɓe wowli ko normalement parce que ko ɗiɗo heeli jungo ko ɓoyluɗon gon e gerti ɗon ka ko ɓen noon ɗiɗo mais no anno sa tewtike wonɓe ɗo ɓe wowlayɓe ko faalaɓen a wi a jokkay ɓen ɗon alors que ko ɓe waɗani sabu ɓen ɗon ko sabu ma an andi ko miijitagol moƴƴa si waɗa ko miijitagol si waɗa de voilà c'est ça merci beaucoup Lamarana ok merci beaucoup merci beaucoup 78 116 82 38 hande temon vraiment ko sensibilise gol ka ɓe boutique ɓen pour que yen faamu e kala noon kadi boutique jo marɗo vraiment nodde par ce que hande ko émission mon spécial ono Diallo boutique en voilà walla par ce que miɗo andi bare boutique ala ko Diallo tout parce que a woɗa ɓe hewtata mine Diallo kamɓe dal ɓe andi fof ko Diallo ok par ce que hande si ɗum ɗo waɗi ko sincèrement parlé sen wakkilike hunde nden en wawa sensibilité jama on mo kala kadi heɓa hakkille par ce que no piji mbi ko mankane ko honɗum mankane ko angal nanugol nantodirgol e nanalngol mo mum par ce que a yiyay ɗo goɗɗo no wowla on tigi sikka ko gañanendi wonɗa wowlirde hande ka télévision ɗo Jama TV noni min si mbaɗiɗo erreur ko duwaka pourquoi on nottalan kirguito walla joɗɗo e télévision ko kirguito to si d'accord avec ça parce que mi artay après mi dartay hoore am min e hoore am est ce que ko moni wadde ko no moƴƴi non est ce que si mi waɗi ɗi ni nani moƴƴirta est ce que ko ɓeyɗa woli ko mi ƴetta mi analyse seeɗa mi wawi yewdude ɗum ɗon wayno mais na wi go tum daro wiya non mi mbay miɗo soodiri sukkar 25 000 ko sati oɗo sukkar lanni o mi yeeyida ɗum ɗa la soodi bidoro nebban 40 000 ko sati ɗum ɗon bidoro lanni o mi yeeyida ɗum ɗa ande tiñande sodanɗa sukkar 15 000 yeeyita
poti on 350 wala 400 wala 500 andi tidum don antista nyande ko juma ko par yontere kono jumare be kutubamu vayano mi kono preda mala suba wota be na jumare be e kutubamu salmine safi malal bu passage vayano donc ara min ko min taw ko yon calcul ko on do wadde ko accon kade ka won do e wadde ko si hendu wifundu mandum obligatoire ko en tawete da si tay do hida kan wifi don si tay do hindu ka wifi don hida kan wifi don ko nun tawete da sida mon porto ko non faade da wo sida fala ko an andi ko nu wadata mais hendu wifundu dum sida don ko dun don tun hewta e man 78 116 82 38 ko dum woni hande bit émission on ko jama on yo famu famem kadi moƴƴa salminen camara thiaro encore une fois vraiment anitemo o hetti hoore makko to cammoƴƴere hande imo voilà fala ɗo tiwano bon doaji ɗi no jaabi salminen grand alpha mali kankadi depuis ton e thiaroy en salmino moƴƴa kankadi ɗon andi doaji ɗi no jaabi salmine wano nafisatu maƴƴina hawlali salmine wano kadi kanko sarane e rahmatullahi sarane salmino hasanatu kadi salminama hiɗon andi maƴƴina hulali ko kidije ɗen non bon aissatou bari tout le monde en accal hay goto ka sere maƴƴina hulali maymuna kayen kadi ka association mari fala kadi ɓe salminama ɓe weltanama moƴƴa e fête maɓɓe ngo ñande en tout cas feƴƴi moƴƴa no foti no labira tawi jama on fof kayno convaincu respect no woodi moko baɓe tun kadi ko ɗum mi faala ñande anniversaire DJ Bella Joli lo vraiment ɗum ɗon no foti no laba et merci aussi kamɓe kañ kadi sere sar rival fo no salmina wano mamadou binta le présidente on hadiyatu battuli jekko secrétaire maɓɓe ɓe fof dal mi accale hay goto wonde e boubacar horeya ɗo gandi kanko woni artiste principal on samedi aroɗo o ñaninayde donc sen feƴƴi ɗon salminen kadi wano fotti foli de Grand Dakar kamɓe kadi ɓe salmina moƴƴa esiraɓe an kadi jadapita ko ɗon ni nene maɓɓe salminen kadi walli wano commandres wano juldemo colonel association maɓɓe fof 100% Fouta ɓenno kadi no salmina moƴƴa arten kadi ka fooli rewɓe kadi Medina no salmina wano Binta Sodo fop no salmina vraiment la weltaniɓe kadi e ko commandres soutenation ka anniversaire wano kadi jatu voilà salminimo moƴƴa wano Mariama Ceke depuis duta sek en salminimo Sangaria fof no noddita le 3 décembre o ñaninay salminen kadi wano kanko Mamadou Saliou wonɗo Fass boutiquejo miɗo andi jama o nodda e joni participa ka émission laaɓa e poyi donc haray laaɓa e poyi ko noon DJ so tawi clip gotuno ɗon aren ha auditeur ɓe fuɗɗo natude wawen débatde o juge hande mo warɗe e mum ɗo sallah no jaaɓi ɗo mi salminta monsieur Amadou Badian chroniqueur on hande noon bon mo occupe seeɗa ɗon andi le 24 décembre on hewti himo rondi fewɗo dongal molanangal ko ɗum waɗi so wawali hewde ka émission taho mais hawnaki o hewta e joni acca daren ɗon clipu welɗo adnalan ɗon 78 116 82 38 ko ɗon numéro téléphone direct ka Jama TV.
allez 78 116 82 38 allo Deputy Kulo Budalaba, me and me shall young sister. I see up you and 10 million. Conta Sana and Udalaba, Kadi Jatu and Udalaba, me and me shall I see us. Parlez Yangailan 78 116 82 38. Salam alaikum. Bonsoir, vous allez bien? Alhamdulillah. Dieu bela. Jolil. Ayara na gidan. Nalato. Welde. Mr. Alpha. Merci beaucoup. Gonno waito. Bela wallahi sati rami no ndi tegal sati trop billahi wallahi. No konon décembre woni arde. Wallahi sati pende ben am ko fete ngon am ko fete jido ben daga. No mo ino mo. Ala malam kenda na ngon mais yeji tali. Merci beaucoup. Mi ande ay gidi tala gido ma yegidi tama. Ah inshallah. Andi ko min na wala fu ay prande. Am ngandar nan foto wal am dan tenema. Totalement. Am la WhatsApp. OK. Pour que ça parle gato wal man. No, ko gotu. Wande gato nga foto wala nga fuyo. Inshallah lan no jabi. Dana foto nga da na bedna. Ala problème inshallah. Am la nan ka famika. D'accord. Parce que on a comme hado way. Wallahi azim. Parce que an wata min kala wadde fa inshallah kan ba kan. No, ko gotu. No, wala musi dan wadda no yo na to landi ci moy jam. Inshallah. Kono. Uri. Wala uri. Moy jam uri no jam mo do mo hedima. Ana wel jam de no wodi do kala bawde. Ande woti ginande. Do ne. A woti ginaya pat. No, di do. Tawa weldo. Tawa alhamdulillah. Kono sordi. No mun jalan. Okay, mi do yi na mi wala an fi da mara tutu sara yi. Da da hara ko don. Monsieur ki tele on labi kamon tongon ka. Merci beaucoup. Passport. Merci beaucoup. La da wallahi. Madame Mariam. Moy jam misal mi do Mariam mo. Mariam yo to inshallah. Aisha ba ni ba do bi dan. D'accord, misal mi ni be do be fo. D'accord, yo to inshallah. Ba ni vraiment. D'accord. Wala ko mo. D'accord, joni mi wuri nabante photo wal lo mo nan. Wala ura be ko sa nan. OK, d'accord. Da rejudo la habilal de. No, ay kanko yegidata do. Parce que ka to nga ko uri yengal, fo yengal. Inshallah jabi. Super. Merci beaucoup, Mr. Alpha. Fami ga harabi o don ko fer jangon ko ban. D'accord, mais grand Alpha. Way. Hande de marité molna do passé do ngandi bitiki hebbe. Il faut hande ko don tem falno yew jamma yewtu se. Naam. Parce que piriji no duyta. Donc jamma on kadi wobbe no yalti ka teleje ka radio no zibli enen fulbe futa ben. Wonde makko enen woni wade désordre hay état o yo duytu ko enen woni ala duytude. Donc hande kon tem do mi aduno pour yo jama sensibiliser jama on andi nembe wota be jabu wadude ko wota be taw ko kambe woni wadde ko wi'a no wadede kon donc ara Moussa e men si buri do way min dal ko mi wata daban tula mon daban ka tele dum jama ka tele fo ndar do ko sorti tan way ko tawdo ndedi dum do dogindi mi wata bon doginde ko wato bonno ta iwre men way parce que hande gon ko hala hande mi watu go meta mo hande ka mun ma ta ko ko bi go ar lande do fi affaire dor o halbe kuri hafari o no seri way
ara yilti min jembiti ke min watte docteur watte no wodi wadde siil walla harato do harka do question fi andi ko fi go leli man ara control beari merci min mo Allah min mo tagol min ka baso ko min do ndaka do ala ko ala ma ci de yida ka do ndaka ko da yida ko da ke do as ko man nade do wodi do wadde raf nder way dem be yida en rek ci sa ko tan ko yida d'accord min mi to na fendo en be sorti do wodi ko meta on do yeyde d'accord min ko watan ko ban ko watan ko ñaak do so garan ande yima ko ben ko hala ko gonga hay vraiment hala ko watan ko yida d'accord grand alpha hay kam tan ko ci do watan do hay ni ko ngoto inshallah ok merci beaucoup parce que ko watan ni su tarif de ko bar ko yita la gaga ko dum mi woli et puis ni la jipi ko ko sa ni reti o sa ni partner way donc ala ci bi wala ci et puis no bidigaji ni di mari su cargo yi man ko dala mako be ko ando ko ba ta do meta de samedi do da ba bi ko don be lan ni bi krita na pili ko go do ko wonno do ginda tani ouais dari billa wala ko to dadi desa ci ko fop na ay affaire ci la di ci hulbi ko nyama do no hulbini en ala e jabude vraiment il faut que jabe lundo si tawi woni andi ko soodi ko data e dum tan do ya marbo do adam jetti adam marbo do ala fen do mara fami ka ko ne ni tan do ni ko na ko ala problème parce que do be tinabe de wala problème si do fa dara e dal wallahi ngara ko moy dal mo ta la yi la ta na yi te am do na ko do den ko d'accord grave dum ni ko ta ka na ni da so di jangire go wonde do woni do go aturi ko yalti do ada dending kala ton diga wonde watta yi ni ko way vraiment ngara ni ngara jonde do ko ko jara ko mo ta ko ok merci grand femme yeltige merci yelti do waray en joni ni kala ni won ndar émission émission ni haray bana ñan ko tay ni yoro haray surtout yam ko kadi do ay tam kam kam demo do kam kadi way do d'accord Mr Alpha Mali yelti ko buy do dara ko hala ma retina ala problème ko gotum ala ko ni ko haray ala sa ni hali ni kala man ni ya ko mali dum tourni d'accord ara mi salmi ni ngandi sima ni ara mi do merci beaucoup Milton Kemo merci grand Alpha Mali Dogun Tuni Milton Kemo yo ngandi vraiment ko grand jomon arma no tinni kadi pour la culture et puis mo tinni kadi pour les animateurs parce que animateur ben ko dun do welata be soutenugol be 100% premier gâteau kanko atti adande landum ka radio do ka télévision do on nani o mina photo war mo la pour deuxième gâteau pour le samedi alors si Allah lan jabi merci grand Alpha merci beaucoup 78 numéro téléphone 116 82 38 yettan kadi goddo ka ligne assalamu alaikum wa alaikum salam dige bela on jarama koy hilo e jang jantum na la ton alhamdulillah do nodda mi honto do make honno nodda wakam mariam depuis wakam naam mariam day jang mi do e jam yo mariama konnu an kadi addanda nga kekide do comme no bitike ben no jama be no be zibli en fewn do enen gine en onno so namin ko mi toroto en enen gine en beben ye wadu ko lando ledi o ngindi ko nam mi andi ko dum don arrangata en d'accord dum don haray den toronire min no mi wolata e dum don ko dudi ran torke do yandi ka fi yalla d'accord o kawan don son kumpaji de wakam jomba d'accord jol nani mi okani ma dige bela merci mi okani mariam tokora merci beaucoup mi okani bébé mohammed bébé asanatu madame ba d'accord merci konto wakam on dande o télé ni mi fendo ka youtube mi wondar merci beaucoup landi bay fendo télé no dari wakam do seeda mais salla jabi do jangore fop woni an normal nani
waaw bayandi fima wara men kayaru da wara me den jikki. Merci Mariam. OK, merci grand. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup Mariam Wakam, merci 78 116 82 38 ray voilà. E ko do mi salmita karamoko Mamadou Winda Diabo Mijo Diabo karamoko Mamadou Allah walli. Donc do gandi be do e Wakam boutique Diallo ko do woni adresse mabbe pendant 20 ans haray kala fala do arde ka mabbe karamoko Mamadou yawno lagine yeyi partenaire lagine be hewti Sénégal. Voilà hido gando arnaqueur on no duudi karamoko Mamadou joni 450 karamoko Mamadou no wodi ka réseaux sociaux mais karamoko Mamadou Winda Diabo télémile ko goto nani. Donc ben do si a noddibe déjà hakke maka be holi hore mabbe be wada appel vidéo ben akki ndara ko hombo wonda yewdude taw do ya holo do ya ƴettu mbudi ma jonna goddo go arna kere no dudi karamoko Mamadou numéro téléphone mabbe on 77 828 16 86 77 828 wada 16 86 woni numéro karamoko Mamadou ha joni be Wakam ka galle kadi ka be wonno don ko don be woni salminen hatanatu firiya sira bari Wakam e alaji beni salminama moƴƴa ijjato e kaw yombo yetten goddo ka ligne bay do gandi anda kadi duwaji no jaabi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam jaram. Hidon e jam. Jam fu. Hidon nodda mi honto do make honno. Se make jara bari. Jara do Medina be gido jama. Jara e bari ɓeygu giɗo jama depuis Medina jara e ɗay jam tu ene an a wallata lanoma e giɗo jama jommidiro ngawa awa ko kamɓe sabbira lekko ko kanko habbima ka ono keɗo gandala no mi anditima jara e kono mi faami non joni kono ko neeɓi quoi mi dara gandi o awa gasi jarama min kan ora o galle men ga awa gasi problème ala jara ok son secolo kono jeeba tarire kanko e jeeba tarire d'accord kanko e jeeba ne mi hokkate mo joni salla jaɓi nan ano feƴnoyo oftalen daddiro de ko feƴƴi ɗo wuuri o kanoma ɗa ɗum ɗon ko an irma e modi ma de ko modi ma waɗi waɗo o clip uji ɗi naami awa haalno mo ɗum eyo mo jentima mo jentiranka jiro jama nani ko mi haali ko voilà mo jentima kanko jonni mi e téléphone o en yewti ɗum mariya ɗon neɓata salla jaɓi ko an taƴatamo ka kanko ko an taƴi mariage on ka o giɗo jama o jombaya mi jombaymo d' accord ko an jombatamo taw so jombe merci Diarra mi weltanike mo nan ok d' accord waɗanamo sayf on ɗo yago e jeeba fitrin merci beaucoup Diarra ɓe wuuri kiɗo jamma depuis Medina merci beaucoup e salminen kono moɗo no waɗi ɗen karamoko Mamadou e salmi e moƴƴa e lande kadi vraiment si cellal ngal no arta salminen kadi hajja Aissatou ɓeygu maɓɓe voilà ɓe salminama ɓe fop na o mawa e Dumbuya se feƴƴi ɗon iɗon andi winni on hande kadi ko juste ye yewtu fiɓe boutique yeɓe e o tarif waɗaɗo hay si arrangeaɓe en tori keɓe yandi yoɓe absettu ko l'état on waɗi kon woto ɓe soñja en par ce que o yi hay luwas Macky Sall woli fi mum no ɗoytite noon o wi kadi à partir de le 1er de janvier inchallah hara ɓe poursuivre kadi pour location ji ɗin fof woni magasin woni suudu woni galle pasare woɓɓe jogi galle entiére hara ɗum ɗon fof noon ko wakkilagol e wattana hila kadi mo kala ka won ɗon hara par ce que ɗe mari siɓɓe men kadi marɓe galleji ɗo moƴƴa en tout cas janno ɗo kono noon watta e bonnu jang on hakkunde men enen e hoore men par ce que ɗo de probléme ji bosi ko ɗum haɗi heɓen goɗɗum laggine ko passé e yiɗirana goɗɗo wola e goɗɗum woɗɗoyna modi ko wolla ko fenane ko mi woli ko woni gonga haram sakken no doga intérêt personnel mum ça marchera pas vraiment hara e torɗen cama on ko mo kala watta hila fama golleji ko waɗa ko salminen président Sellou ka label mabɓe jam hiya salminen kadi tijbi fulo kamɓe dura ɓe fof dal kamɓe yaɓe fof miɗo invité ɓe fof si Allah jaɓi le 3 décembre samedi ara o ñaninayde acca kumpaji no torano nenan jara mi sikki ɗum ko kanko
o Mariam voilà torinomo do e wakam haray da wadande non kumpaji nena jara ha téléphone on kadi sona bay ko enen téléphone on woni wadde émission hande e auditeur ben gido jama may ka kumpaji de wakam ko kambe kadi torano nene jara biro fitrim abi hasanatu firia acha allez-y kumpaji from wakam right nene jomba babo jomba on day right Hey, Mariam Aisha to hande ka waye ko worbe be ngarti do wojja mambe humpanyande mariasma. Hey, ono acce bondugol inde goddo. Ono nyande wo nyande ka jodi do wo ko inde goddo no bonnude. O ko non andan tommo. Acce bondugol inde jaw. Ne jara biro ya tesano jalong ne di mondi ngari ka upalo to efo. Ne jara biro ya tesano jalong ne di mondi ngari ka upalo to efo. Handi weli fillade debbo ko renti yo ɓeydude daru kanada koyɗe maɗen ko jemma jemmi no weteyde ñalane ma nden hewteyde mbalma muso doni adna ko doy rento ay pem banni jalali bungu leyɗeɗa ka tande modi ma barke o juma yeeso o jama towno jungo ma a hersa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol weltori bonnuɓe inde ma nde wetori hande ko barke suudu men tori allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaja arsike yaadu makko ngun hajja nata nene jara biro yalde sanno jalong ne di mondi ngari ka upalo to efo nene jara biro yalde sanno jalong ne di mondi ngari ka upalo to efo nene jara biro yalde sanno jalong ne di mondi ngari ka upalo to efo nene jara biro yalde sanno jalong ne di mondi ngari ka upalo to efo yimɓe hande ɓe mi huuli haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗota ko e dewgal ɓe yaramo ƴiƴam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɓɓe hiɗa jombaɓe hara hiɗa jogii jawdindi bona woɓɓe hiɗa jombaɓe hara ala jawdindi heɓo ɓellutukatinde ma mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalong ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo inni no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gatal gorol e deyol fappu no joɗi no haɓɓi futu ɓe tore ɓe okke ɓe toro allah e dewgal moƴƴu hatta men fijana futu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija Jomba babo jomba on day right 78 116 82 38 émission men hande ɗo hande ko spécial émission laaɓay poy e laɓɓinay poste par ce que ko ɗum waɗi simi inni ko ma laɓɓinen poste boutique ɓen probléme on ko ma ɓe faama ko l'état sénégal waɗi kon wona question ke goɗɗum go na yawra na goɗɗum ma ɓe faama ko honɗum woni honɗum salminen noon e yimɓe men ɓe foppu kadi wona o ma o par ce que ɗon andi aduna on ko doy ono yaha ono ara ono yaha ono ara ko ɗo mi salminta famille DJ Bella Joli lon fop Sira Malaɗo salminama fewno mo darde émission o Medina voilà e salminimo kan kala mo darde émission o salminen koto ju e ɓiɗɗo e ɓeygu makko Binta e ɓiɗɗo makko ɓiɓɓe makko ɓe fof kayno darde émission on depuis 5 salminen ko ɓe voilà ko musidɓe am ɓen ɗon ɓe kenkon e joolil e pellel
Ibrobo salminama kan kadi Juma kadi jogiiɗo atelier tay Rinef o salminama kanko e tigi ɓeygu makko depuis Fas salmina kadi Hawa depuis Fas ka kamɓe woni ka 100% Fouta sen iwi ɗon aren Guédiawaye salminen Adama 1 et 2 depuis Guédiawaye kamɓe fof ɓe salmina mi salmina Korka depuis Benna Tali e jiwo an gon mo andarma Hawa miɗo salminama moƴƴa voilà je t'adore téléphone on no sonde régime on noon voilà haray en ƴetta téléphone on joni iwen ɗon kadi salminen Korka moƴƴa Aissatou Koundara kayno salmina DJ Lamso depuis Laguiné fewon ɗo ɗo gandi paynko no yehi Laguiné acca 78 116 82 38 ƴetten numéro téléphone no sonde assalamu aleykum allo allo jarama ɗo e jang jantude ala to ɗuyte téléphone on seeɗa grand ɗuyte télé on seeɗa famodiren hiɗo maake honno ɗo noddami honto noddami Medina eyo ɗo maake honno Ibrahima Diallo monsieur Ibrahima Diallo ko butiki jogi ɗon ko e butiki won ɗon oye awa monsieur Ibrahima Diallo ko ɗum nan ɗon temmo adduɗen ɗo hannde ko ɗum mi faala landitagol seeɗa min woodi ko mi heddi toon faamugol seeɗa d'accord donc mi laɓɓinana on e haray ɗon andi état on no wi ɗoyti prix boutique e piiji ɗin ka boutikaji e ka grossisiji même ka impôt ko ɓe waɗayno kon ɓe wi ɓe ɗoyti joni noon contrôle o yalti contrôle ugol boutikaji ɗin e wi'i maɓɓe kamɓe ko enen mosiɓɓe men ɓe woni ala e jaɓude ɗoytugol ka wi'a kon e piiɗe jedde kadi marchandise on suuɗa wi'a en ala marchandise ko ɓe landade kon ɓay no wonno ko sooda hari no seeri ko sooda ɗon ɗoytama noon joni wondema kamɓe ɓe ɗoyta sina saati ɗum ɗon lanni donc l'état noon ƴetti décision koyo ɗoyte donc ari noon ha ɓe watti waɗugol débat ka télévision ji ha ɓe nayi natira kamen ɗo a baaɗi etc en ala ko en désordi piiji sadi haalaji sabotage tun joni noon ɓay Allah waɗi enen ko enen woni communauté guinéen on ko enen jibila hay sina enen tun ko sabu men haray wona waɗirede ko ɗum hande ko turɗen koye sensibilise ɓe boutique ɓe anda hanki ɓe heɓuno hande so tawi woni prix ɗoytama ɓe heɓata to ko ɓe ɓayno à 100% ko ɓe ɓayno kon yo ɓe andu hanki ɓe heɓuno à 100% yoɓe ɗoytu ɓe wonda e état ka wi kon voilà ko ɗum woni hande thème de jour on ok awa abbaka on jarama ɗo kay laaɓi laɓama garay ɗo kay ko torodire hande wo goɗɗo si tawi ari e nokku awri ko a koɗo ndaray tun no hejjiren par ce que fi honnum hande haysi ɗen tawa e gouvernement Sénégal ɗo mais koyen hoɓɓe kadi aray si yehi ha kamɓe hoɗuɓe ɗo ɓen ɓe inni ko ɗum ɗo ɓe faala aray ko torotoɗen dal kala bitike walla kala sorti sanguine ndaaru kala ko tawɗa hiɗa wawi sodude yalta e muɗum sooda kala ko darɗa tawɗa wata yaltude e muɗum aray wata soodu eyyi aray min ko ɗum ɗo mi mari toon ko mbeɗitana kadi guinéen ɓe ɓen ara ɓe jaɓani tawede e affaire yinnugol waɗa e manifeste kadi très bien par ce que manifeste gongol toujours ka étranger aray ɗon ala dole muɗum na ɓayna yiwrode télé laamu ngu aray ɗo min mi tawta affaire manifeste o vraiment aray tigi tigi ko torondirɗe ndaar kala ko tawɗa sa yeeya soodi a heɓa e muɗum soodu yeeya kala ko ndarɗa tawɗa heɓata e muɗum wata soodu kala ko ɓe inni ɓe ɗuyti itir ɓaaw maɓɓe jogo yeeya ko ɓaya nderay ko datu mari ɗo e datu mum lannude wona kadi ɓe nanggama e hoore ɗum noon kadi wona ittingol ɗati ko datu mum lanni ɓe sa nanggama e muɗum a ittinte laapoy aray ɗon kadi ɓe wattana illa e muɗum kamɓe soodunoɓe ɓen ɓe calcula ɓe naraysi ko ɓe sooduno kon ɓe hetta ɓe yeeyi ka ɓe hetta ko ɓe sooduno kon après ɓe heɗito ñande ɓay
eta on tuma ɗumanno ɓe wonno ɓe ndaara solution muɗum kadi noon aray kadi grand commerçant kadi tigi tigi toujours onon dowɓe ɓen ɗo yewtida e maɓɓe re faltodire fino famodirire hara koɗo hejjire kono noon haray imposagol ton en tant que étranger haray ɗum ɗum min mi yamirala e goto e meɗen on jarama grand haray albarka on jarama merci beaucoup mi weltaniki o moƴƴa merci beaucoup 78 116 82 38 hande émission men gon laaɓa e poyi ko fi ɗum ɗo waɗe laɓɓingol laɓɓinangol jama on si tawi tun kala wonɗo e wadde yo accu moƴƴa kala wonɗo e wadde yo andu aduna on ko piiji tati woodi walla piiji ɗiɗi woni l'essentiel on wallahi komo wuuri mais o maaya e pooma ɗum ɗon il faut que mo kala anda ɗum ɗon pelletti a wuuri kono noon pooma on a maayay ko pooma par ce que ha hande e yiyali mayɗo no arti e yiyata mayɗo no arti ɗe yiya ɗon goɗɗo no nawna o ndikka goɗɗo heɓa o perda goɗɗo perda o heɓa ɗum ɗon fof e yii kono mo maayi o arti jamais plus grand jamais e yiyali kadi goɗɗo no heɓi ɓuuri arkise mum on hay si tawi a yahu waɗɗa ko a duwaka wadde heɓuɗa ko arkise ma on heɓata 78 116 82 38 acca assalamu aleykum Waalaikum salam wa rahmatullah. On jarama hino e jam. Ceerno ɓe Sadi Korom Banke. Na? Ceerno ɓe Sadi Korom Banke. Alhamdulillah ɗo noddami hoto ɗo make honno. Abdourahmane Ba no nodda o Goltape ɗo. Monsieur Abdourahmane Ba Geltape. Monsieur Abdourahmane temde jour on nanimo hande kon ɗum ɗum ko yewton ɗon. Machallah tinama weltike no weltori e temde jour on hande. D'accord. No feƴƴa ko yiɗen ɗum ko rek wono ɓe ceernoɓe yaltuɓe ɗo joni hunde nde bani adama kala wona yatantin hoore ma nam hande so ndaari nam par rapport e ko ɓe ɓanni ɗo kon ko bonata kon fof ko enen fulɓe fuuta ɓe ɓurata e muɗum heɓade muɗum par ce que ko enen jogui walla commerçant sénégal ɗo hande nam joni noon hande ko gañotoɗa mbu sappo sa ñeñini ɓe nangi dima e muɗum ɗo ɓe filmima ɓe naadima ɗo e youtube ɓe yoɓinima ɗo mbuuɗi ka andanɗa hoore ma hande si ɓe nangi dima 3 sac suka ɓe naɗi ɗum ɗo ka biroji maɓɓe e gazje muɗum a yaha yoɓa ɓuuri ko sodunoɗa on noon facture ko ɗa hende qui te oblige encore yuɓɓitugol kadi saret walla oto ordonnement ka data ɗum ma on tuma wata arata hendade bénéfice ɗum ɗon ala a wawata heɓude woni kon fof ko min kon to accepten ko ɓe wi ɗon kon ko ɗum waɗi hay goto men ala gañotoɗo nam hande sa yi pompere wona soble ɗum ala e saare nden ɗum ala hande si ɓe nanguidima ɗo ko ɓe sac pompere presque ne jara 12 000 francs sa détayima kilo on ko 500 yaltiranta ma si ɓe yi sa yannima ɗum kilo 500 ya yeyti kadi kilo 500 ala muɗum hay fos ko a perdo wombuuji e oblige salagol ɗum soodude fewndo ɗo ɓurantema arrange de wiya a yeeya ɗum ɗon haray en fof koye wattanoɗo yiide rek hande ten si ari gañade koye meɗen ko ene wonta ko gañe muɗum d'accord goto kala mum daara ko woni wadde kon par ce que donc ɓennata kon ko hiɓe ɓuuri ko kamɓe mari doole ɗen ko ako kamɓe mari gonga kadi hande moom ko ɓe wiyata kon saara nden ka allo. Ok, merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'est ça la vérité. 78 116 82 38. Achami do hedi on ka numéro téléphone. En tout cas, ko non woni golle de fop hande wawata wonde ko enen jeyi e ko min jeyi, c'est pas la même chose. Donc ɗo ko kamɓe jeyi en arɗaɓɓere woɓɓe ari wurnugol hoore mum ɗo. Donc il faut accepter loi maɓɓe on yetɗen kadi goɗɗo kalin 78 116 82 38. Salamu aleykum. Aleykum salam waɗi nam oy hino e jam jam tum ɗoyte télé on seeɗa ɗoyti toon seeɗa ɗoyti télé on seeɗa Diallo Asensio depuis Médina Diallo Asensio depuis Médina Asensio depuis Médina oy Diallo Asensio ko buttiki wonɗa ka ko buttiki woni kay bisimilla Diallo Asensio hande ko fimo men woni ɗo ko ɗum noon mi tawi vraiment débat on no laɓa quoi merci beaucoup mais anni comme ko wiya kon ko ɓe moɓe a winane kon narta e ɗum ɗo rek d'accord
parce que comme wiya ko hande minen jewam butikaji ni jama o yo acci yorugol ko e anda ko waɗa joni ɓe ko laamu ngu wi yo yeeye kon on ti si tawi ira heddino ko ɓooye engage hay sa perta ɗum ɗo yeeye ko ɓe wi kon way peut-être ɓe ari ɓe nanguidima e mum ɓe heddinte ɓuri koye waynoɗa kon few wallahi mi goɗɗo ɗinaɗo 75 000 francs 75 000 sabu libar sukkar min medinaɗo ɗum piyeto kam on ɗo doya mi nani ɓe nangi ɗon goɗo ko valeur de 200 000 ɓe landima laari wano ɗum e joni siɗa heddinno engage saku ɗiɗi saku tati ko perta an kon duuɗa si tawi woni lanni way si tawi woni ɗum ko marɗa ɗon ko lanni anda ari a tawi ko ɓe yiya yeeyu kon sa soodoya wata yee ɗum mais accu ɗon ara men yeeyaani accu aɗon hara soodoyaali hande ko fewndo ni ko ɓe inni ɗuyɗi ko pombiteer soble marono parfume e sukkar e nebban wala ko ɗum noon te nebbana ɗum ɗon ɓe ɗuyti ɗum ɗon min soodi ko ɓe wi ko min yeey ko ɓe wi ko ala probléme way mais ko heddiɗa accu ɗon fiya yeeyal ɗum noon hatta yeeya de min fewndo kam mi woni ɗo ko ñaamen on ɗo fof na sukkar na basalle client on joni ɓe aray haa ɓe watti wullitade ɓe nayi addirti amen way min naɓe mi aña addugol kono si mi addi ko ɓe wi ko mi waɗa yiɗi ɗum si mi yeeyi on on sooday kono an ka si ɓe tawilan ko min heɓata probléme non haray vraiment haray c'est un peu gauche kala ko darra tawɗa sa soodi a yeeyay ko ɓe wi kon a yaltata accu ɗon hara so yahay par ce que ɓe arɗa ɓeyna forcé a yeeyey ɓeyna tagari forcé a yeey ɓe na tagari forcé ɓe visitama ko ɓe wawi wiide ko forcé ko 500 yeyata kilo soble kono ɓe nota yeeyemo forcé joni sa ndaari a tawi 500 aransama accu ɗon way saako soble ƴeewolan soble o ñande ko reway ɗo ko 12500 ɗum haɗay kilo on ko 500 arde ñande waari wo mi landoto mo oynalan ko ɗon ha joni min alay sode par ce que mi yeyata ko ɓuri 500 ko ɓe wi ko mi heɓa probléme donc andi mi wakkilaki yeeyde soddemo kadi sodde kilo on 500 mi yeeya 500 kala mo mi yeeyi mi hokkaymo mbuus haray mi perde woni mbuus jandi way donc gonga ay joɗɗo ara a yeeya haali basale computer sukkar a yeeya ko heddi kon golle maya wallahi mais wata ɓe jaɓu innugol suuɗo to yeeya walla waɗa goɗɗum go ɓe bettema e mum ɓettinema dongal mbuɗi ko perdima asanso oui min mi innuma boutiquejo falamalan duñude fiila wadde intervention entre makko e ɓeya min lumo yandi fi Allah joni probléme alandi min négocie ha ɓe yaha wawa ɗum mana ko honɗugo jaabilam grand akki yaha jokka haaju ma alors que ɗum ɗon noon jaka goɗɗo no toon nande o nani ɗum ɗon o mettimo ha mettimo ƴetti o jippini bafal ngal sey joni sa ndawi joni hay kaydiji ɗi ɓe ara ɓe tafa ka boutique ɗin joni hay numéro ɓe waɗi ɗon fi ɓeya ka nodda ɓe way client on ka nodda joni sa woni e suuɗagol yaɗa awa yeyde yo goɗɗo andata ko on ko sa ɓeɗo wawi discude o fi mbujju e mbu sappo wacce ma ɗon o yaha haɗa o daro nodda ɓe ɓe arane ina andi mi décidi goɗɗo fi kanet tum kum 350 mo yeyde kum 400 way min mi décidi on min mo puyon ɗum yeyɗa an kanet tum kum 400 o kanet fanta orange o wiilan ko 400 jarata min mo gila honde tuma o wi ko 400 wo grand sa soda ko 400 jarata min mo d'accord min mi sooday baselan faala mais kono nani sinnama ɗumtama ta ɓeydu koye ko 300 jarayno walla 250 ari ha waɗi 350 an ta ɓeydu 400 ta ɓeydu ɗon nde fewndo bon fof ko 350 woni yeey ko jaabilan kanko ko essaye mo ande ko jelu miɗo andi ko jelu o yoɓata liye mo won ɗo wimi no sa andi moƴƴa e ma ka yoɓata kon accu ɗon ta ƴettu liye on ɗaɓɓu goɗɗo go ko ɓuuri hoyde mini passé si ɓe nangima ɗo joni kamɓe anta liye on ɓe sikka e galɗen ko an jeyɗe tellement ko ɓe naɓata marchandise ma on kamɓe ɓe landata ko ɗum de tima non kanko ɓe lanta ko jelu yoɓata luwasi ko ɓe lanto koko mais wi kon ko ɗum waɗata way merci asanjo ko ɗum ɗon mi torotoɓe minen joma boutique aji ɗin kala ko ɓeyni ɗuyti kon fof kala ko darata tawɗa a wawa yeyde prix mo ɓe wi o yalta soɗo adda yeeya ko tawɗa sa yeeyi ɗum a yaltata o accen ɗon hara yeeyali ara men fof min joguiti ɗon ɗawataka ɓe sooda ni sukkar ni maaro ni ɗum soble si neewi ko kamɓe tampata de wallahi ajim solution heɓoyɗo kisan kono si jama woni e suuragol yeeya oɗa ala oɗa no mari
ya ta kay vraiment ya nga so to ya ara ko mujje 100 francs farata do nyande be nango ma wala na ba suktar ma o to ittine ma kono garum ay duubi tati ay bata on bénéfice e sa e sukta wallahi yazim oui jama on dal ara ko no mi mari ko milan so dal merci beaucoup Hassan so beltani ke mo e depuis Medina merci Didier welcome merci beaucoup merci Hassan so non dum ko Sergio Real Madrid merci beaucoup 78 116 82 38 émission mengo joni gassa haray ko do mi salminta konno mi wiri non jama fopo na o mawo surtout ma be participer do donc auditrice yang molana depuis Benetali mi wari manande Aïssa depuis Yoff mi wari manande kori hiday jang e salminen lama depuis Medina kankari fen do mo dar dépasser be préparana de anniversaire lo moƴƴa kambe woni jiwbe hôtel ben en tout cas ton no mi andi Medina no moƴƴi fewndo be préparande ay si min non lama mi inna be wonde me fop Mariama 1 et 2 et 3 be fowdal mi accali hay goto sami Aïssa depuis 5 voilà salminen wano sodo depuis cité mixa to e Gayof walla wiya Yoff pardon walla wiya Maris cité mixa dal salminen voilà yette goddo ka ligne 78 116 82 38 assalamu alaikum alaikum assalam on jarama do e jang Nyaldo nata na ngam. Alhamdulillah do nodda mi on do make honno. Mohamed Diallo depuis Medina. Mohamed Diallo Medina. Oui. Mohamed Diallo. Mohamed Diallo. Mohamed Billo. Diallo. Ah Mohamed Diallo d'accord. Thème de jour on hande ko enen ko no wiida dum. Na. Thème de jour me on hande ko honno wiuda dum do. Allô? Mohamed Diallo d'accord thème de jour on hande ko spécial pour sensibiliser gol bitiki be famina bitiki be awa en famille ko wona wadede kon ko en accu famodiren bay ko ma famodiren ko en arbe ko en hobbe haysi da markay du Sénégal do ka kodo parce que mi yewti yo nyande min don ko Diallo e ba e bari e so woni ka kaydi na njaay na jon na puy na voilà c'est ça il faut que famon no 78 116 82 38 émission men non wona joni ko gasi passé do ngani ko émission labay poy ciacciaro gotal wela dande ha no weli dande haray ko sabu wondo to gonda wona darede salmine Husay e nogoy kadi killi be fobe salminama wakam be boni hajja Mariama e ko weldi Mariama be ngon agado salminama e wano kambe wonbe yebe liddo be fop kamarse wakam do mi accale hay goto 78 116 82 38 ka Jama TV assalamu alaikum Waalaikum salam nala ton Rasul Mohamed Diallo kadi commune Mohamed Diallo d'accord mi neddo joni nar comment dire so empêchement e bon awdu wonna quoi na ko empêchement nangu awdu wadda appel mi ko quoi d'accord ina ni ko na ben la bade merci beaucoup thème de jour on hande ko enen onon bitiki be ko no wiida ko no tuna da to lo waji d'accord tawi me wata yede ko wi ko me ngati tan hande nde uti ko Kota yendu pekiro pekingo ko hore ko na wonana vraiment anda si ni yo sukar ni soble ni me wali me yepi makan tawi arantan ina mi me wali ko ouais ake hande sai do non dire nanga do pour 25 bi na presque 100 000 200 000 na 25 francs ko nani ma do ko yeta 1 an 2 ans ouais à quel sens minde ami ko be wi ko sukar soble pomme de terre en tant que non pipa kita mi ngakita d'accord dele on mo ci fini mo wi machallah ouais d'accord mais ko di ci ko mo ma be walin ok d'accord eja merci beaucoup Mohamed Diallo merci jama ni ko d'accord merci beaucoup voilà ara idon andi ko dum don tun koni tun e toujours c'est comme ça idon andi émission ngon ko fi mon onon popi communauté on ressortissant ngon ka Jama TV do télévision pan africain idon andi non piji ni foko piji kono non haray no certi seda ka idon andi dum don je parcelle salminama moƴƴa ko feewi on andi Ramatoulaye Mali merci beaucoup salminama moƴƴan kadi minoma bon arrivé salminen kadi wano jango do ngandere fo no ka Sergio Diallo
mardi jango inshallah jama fo fotta e to bafode salminama Kuyate depuis fa salmina Balderi 25 le parrain groto 78 116 82 38 assalamu alaikum. Voilà, merci beaucoup. Kala fala do me yewta do te telem seda wawe yewtu dépasser de ngel do 10 minutes do ye waynodiri ka émission men la bay poy tous les lundis inshallah jabi e arda e tem go do gandi piji bunu wodi ko yewten hande no hadi la invité bitikejo e chroniqueur jangon kanko Amadou Badian kono mo reni non fendo mo occupi moƴƴa passer le 24 décembre ko kanko aya e Sadio Iba Mar Diop de Dakar donc Amadou Badian aya bieji di billet kala fala de so de ticket di 5000 10000 fendo ça noddi 77 ça noddi lani 76 481 96 82 ay billet on le 24 décembre acha yette goddo kalini OK ay billet le 24 décembre 76 481 96 82 yette goddo kalini arten ka émission men allez assalamu alaikum. Merci beaucoup. Kala kono miorene non ka bieji din ka Amadou Badian ka concert nouvelle génération kala falado surtout le rappeur participe de wombe doit be jouer le jour ji harayu arjetta tikeji din be yaha be yeyita fans be surtout artiste invité on voilà et si fait idon kala falado biyeon no wala no daga numéro téléphone wala no daga numéro téléphone Amadou Badian numéro téléphone Amadou Badian ko jelu ko 77 wala 375 28 63 375 28 63 wala o wi kadi ara ka numéro wuri gido jama wo kadi sa ari don a heba biyeji di biye di 10000 et di 5000 77 981 donc wuri PDG gido jamaje o numéro donc 981 wala 32 wala 37 32 981 37 32 donc kadi a heba biyeji di wala wada 76 481 96 82 biye kala ko falla be nabante parce que voilà c'est ça parce que biye kadi sécurisado voilà bel record 224 donc ino arde pije kesi e création keso e label keso e staff molanado hara ko molanado mole parce que do gandi min wona ha ka halala jette goddo ka ligne arten ka plateau men assalamu alaikum. Allô merci beaucoup mi hala joni min kay mi haali ha mi ronki haray ko dum do woni hande e ordre jour le 3 décembre samedi aro si Allah wala jabi jeudi do haray e waday ko deñano dernier émission gon pour promotion gon ha e samedi e 14h 15h aren do kadi ndare no wadiren piji kessi kadi e no Grand Alpha merci beaucoup Grand Moussa Bela depuis Grand Dakar Grand Alpha non traiteur gâteau kanko déjà kono wirete non ndeñande jama fo anda ko bonte Alpha Mali dugun tunni haray fop yo compagnie mo yaha taja biye nata ndara ko honnum welata ton parce que don andi e wada musique goy kono mi induma ko 100% e wada podaru molanandu poda molan mi wolata no fi artiste surprise on kadi hide mari artiste surprise promenade de la Guinée ndeñande ko goddum go kadi andi sa woli goddum go ben bela na sabu ma mi woni yaada sabu artiste on wobbe yaari mi wadata dum don kala yahowo sabu am min dige bela e ko yidin mi kon ko yidanim mi kon la habbi karamo ko Mamadou Winda Diabo de nyande ko kambe tigi promoter mi do hari be lagine be wi mi hewta digi anniversaire ma on mi wada kan ko lutte fillede mi nge pay ko yankoy hibe déjà Sénégal kambe woy wonde don lo e boutique Diallo fala do arde kam mabbe no arde 78 116 82 38 assalamu alaikum. Allô merci beaucoup voilà onon hebulaki on do ita télévision fala famudirde haray e waday bon mi sikkitum e waynodire do ha e mercredi jeudi 22h ka émission daru yida kon don émission wonde ngadande fête go salla jabi le 3 décembre haray mi andini on wakam télé on
a parte jango hara woni stable ya fodon ko woni yaade daro kon parce que yahay daro acca yetten dernier auditeur autrice d'accord yahay daro mais wona e amen woni donc don andi no affaire ji do woni non mais a parte jango inshallah tele wona stable hara jama on tele no heddi di darita no ko no daritadi do mi salminta monsieur Sidi Deylo monsieur Souleymane Bari commissaire le président moy Guinée monsieur Wuri Thialere président de Haut Conseil étranger au Sénégal et salmini dum salminen Siaga Tog Ibrahima Sori Aliou Bari salminen Cio Diallo moƴƴa mo wakkili kadi fi anniversaire long en tout cas sappo a Dio Diallo salminen Binta Diawne moƴƴa salminen kala mon daruma en tout cas no darde émission on no engagé kadi fi anniversaire le samedi arodo à partir de 22h jusqu'à 5h du matin de ñani night entrée 3000 francs par personne VIP 5000 francs VIP on ko 5000 francs parce que ka parem be wonta don et marembe ben et VIP yobante do 5000 francs on c'est pas la même chose e gal e wada différence c'est da anniversaire ji wada di ñani di parce que do andi DJ Bella ko sati ko no lati haray tigi on e waynodiri do si Allah wala no jabi ha e jeudi 22h 23h ka émission ndaru yida kalnani no do no moƴƴira hara meɗen tori mo yalluye e yafuye kalnani no no welita ɗum hara ko ɗum men falano kono men tori ko men geeji on e garta e o tem ɗo kadi hara no ɓurini yaajude yewten invité boutique ɓe ɗiɗo ɓe jooɗo walla boutique jo yeeyo grossis ɓe jooɗo ɓe yewten pourquoi ɓe ala e respectude ka doit ko état woni wadde kon en arta e ɗum ɗon merci beaucoup merci à Wurguiɗo Jamalo PDG merci caméraman régime preneur de son hara mi salmini jama on fop mi andini fop miɗo weltani kadi fop merci beaucoup on jadi bye en e jeudi si Allah jaɓi 22h 23h ka émission Ndaru Yiɗa.